ariko kumubwira niyo directire ngo shut up bigarukira ku munwa nkareba ukundi mbihindura ntabwo numva umuntu nkanjye kuntu mpagarara hejuru akantunga agatoki ideologically by religion by birth I don't come from that world where you can come and tell me. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yiyamye Evariste Ndayishimiye, yiyama Donald Tarapo, yiyama ndetse na Felix Antoine Tshisekedi. Abiyama avuga yuko nago ateze gukora ibyo bashaka, agomba kurinda umutekano w'u Rwanda, akarinda ubwigenge bw'u Rwanda, akarinda n'ubusugire bw'u Rwanda. Dore ko Donald Tarapo, perezida wa Amerika, yasabye perezida w'u Rwanda Paul Kagame kakura ingabo ziwe mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga yuko ngabo afite mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo afite ubwirinzi ku mupaka uhana imbibi no muri Kongo, ahubwo nta ngabo afite muri Kongo. Bamusaba izo ngabo afite kuzihakura ku mu burasirazuba bwa Kongo aho zubatse ibirindiro, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nta munsi n'umwe umuntu azamuhagarara hejuru ngo amubwire ngo kora kino ngo agikore. Perezida w'u Rwanda avuga yuko ibyo yaciyemo ari byinshi cyane, utungutu n'utubazo toto n'utuntu tworoshye kuri we, icyo kumubwira ngo akure umutekano we ku mipaka ihana imbibi na demokarasi ya Kongo atazigera abikora, ahubwo akwiye kongera ubwirinzi buhagije cyane kugira ngo atazagira nk'umuntu umwataka binyuze cyangwa binyuranyije n'amategeko. Umuntu wese uzamwataka azahita yivuna umwanzi byihuse. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabashubije yuko atazigera akura umutekano we ku mupaka, kubera ko umupaka impamvu ashyirayo umutekano uhagije no kugira ngo arinde u Rwanda wagerageza kwataka u Rwanda abashe kwitabara ako kanya. Murabyibuka yuko hano Igoma higeze kubera iturika ry'ibisasu, ngira ngo abenshi mwagiye mubyumva, ubwo abakongomani barimo barwana na M23, ahubwo abakongomani bagashaka kurasa mu Rwanda kugira ngo barase abari ko barasaho, bagashaka kurasa mu Rwanda. Nubwo Perezida Paul Kagame yahise agaragaza intwaro zidasanzwe, ubwo ibombe barasaga mu Rwanda byahitaga bifatirwa hejuru bigasubizwayo. Bivuze ngo Perezida w'u Rwanda avuga yuko uko bari bamwatatse bitunguranye, iyo aza kuba adafite intwaro niba barisha abaturage benshi cyane hano ku mupaka, ugasanga benshi barakomeretse, bamwe bahaburiye ubuzima. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko atazigera n'umunsi n'umwe akura abasirikare be ku mupaka, kereka umunsi uwo ari wo wose umunsi wari wese Felix Antoine Tshisekedi ibyabereye mu nama yabere Washington DC, umunsi azaba yabishyize mu bikorwa ndetse agatuza bakumvikana, kandi ikindi imipaka igafungurwa bakagendanira ndetse ibibazo bafitanye bigakurwaho. Bivuze ngo bakiyunga. Ibi ngibi bari kubikora nk'uko bari babisinye mu masezerano yabereye Washington DC, ubwo Donald Tarapo yari yabahuje kugira ngo ikibazo bafitanye gikemuke, ariko mu gutaha Felix Antoine Tshisekedi ntago yigize abishyira mu bikorwa. Bivuze ngo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntago ari kwita kuri uburinzi ku mupaka, kandi byabereye Washington DC Felix Antoine Tshisekedi atigeze nawe abishyira mu bikorwa ngo avuge cyangwa nawe areke kukomeza yataka u Rwanda atera udutero shumi. Uno mugabo rero ari ukuntu agira gutya akataka bitunguranye, na mpamvu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko tirike zose ziwe azize, bityo rero ntago yakwegera akura ingabo ziwe ku mipaka ihana imbibi na demokarasi ya Kongo, ahubwo agomba kongera umutekano ndetse akanongera imbaraga, akongera n'intwaro ku mipaka kugira ngo zirinde igihugu cyacu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yese ajya mu gihugu cyacu kindi cy'abaturanyi, ndavuga nicyo yahise avugaho. Ndavuga hano hirya kwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye iwe ahora avuga yuko azatera u Rwanda. Uyu Ndayishimiye nawe ni muri bamwe cyangwa ni inshuti ya Felix Antoine Tshisekedi. Murabizi yuko aherutse no kohereza abasirikare muri Kongo, abasirikare bagafatwa na M23, ndetse Ndayishimiye Evariste akahita yihakana babasirikare bafashwe na M23, ndetse Ndayishimiye ahakana yuko ngo abo basirikare atarabe. Yabihakanye avuga yuko ngo izo mbonera kuresi zangu muzifate muzikoze icyo mushaka. Yahise yihakana nyine bano basirikare biwe yari yohereje kugira ngo barwanye M23 bayikure muri Kongo bayihashye.
nibwo rero izi ngabo ziwe zaje gufatwa na M23 bamusaba kuza gutwara abasirikare be ahita abihakana. Rero uyu nguyu rero nawe ahora avuga yuko azataka u Rwanda, ariko ahora abivuga mu kanwa gusa. Buriya hari ukuntu umuntu avuga ngo azataka u Rwanda ukareba igihe kinini gishije ataranakopfora, ahubwo yagerageje no kuhataka baramufata kenshi, abasirikare be bakunze gufatwa bakanabamusubiza. Rero kwigamba gutyo ngo azataka u Rwanda ntabwo bishobora kuba byakunda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahita akuraho urujijo, avuga yuko nta muntu n'umwe atinya kandi urugamba azi uko rukorwa, uzibeshya akicamura gatonya Perezida Paul Kagame arahari kugira ngo ahite ahagarika isozwa ry'intambara, dore yuko Perezida Paul Kagame avuga yuko afite intwaro zihagije, avuga yuko rero nta muntu n'umwe ujya umutera ubwoba ngo azamwataka. Ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ari amagambo yabo birirwa bavuga, ndetse nta kintu bakwigira bakora kubera ko u Rwanda rurakomeye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko u Rwanda ni igihugu gitonya cyane ariko gifite uburinzi bukomeye cyane. U Rwanda rufite amateka menshi cyane, bivuze ngo rero u Rwanda ntago wakwigera urwisukira ngo urarwataka. U Rwanda rufite abasirikare benshi cyane, u Rwanda rurakomeye, u Rwanda rufite byinshi, u Rwanda rufite imbaraga, u Rwanda rufite intwaro.